آداب خبر وستار سان وادی مز آزکل خاندر سیزن چاوس پہ سی پور محل رات راتس روزان ہوشارے گیون ول سندس ناوس پہ رات راتس بڑین بڑین مگافون پہ گیون محلس مز بزرگ اشتن بیمار یا بچہ زچہ ژٹنس ساری واتان مگر لالس گر خاندر امس بنان کہین تہ ونان خاندر مطلب خوشی تو شادمانی مگر اس پائے شینی رات رات سرسی محلس وتان یہ بت لاگے تو لحاظ داری کہ لالس ون تہ گرس مز زول چالو نت گو تی تک توتیا اے یمالو بونگام کس لالس تہ درائے ساری رات بند لگت بچور گاش پھولنس تام سرسی کٹس اور یور کران ون در ستم پھکٹ بونگام کس لالس اچھن کھتمت سو زن تو باسان زن تمس بتس پہ زت کم اویزان حالات گئی تمہ وز تشویشناک یل من سبی لالس نندر ٹھول آئی کل پیو ترامہ مز تو وازن ترو کلس پہ مرژوانگن کورم بت وچھت دس ساروی کریک یہ کس سرم لوگ آز لالن خاندر تہ محلس کتک کھوت دپان لتہ کھوت لوت گو نن ووری تھی گیو نچو ٹینٹ ولو لب ولو پن مکان ولو کل ٹھسو لب ٹھسو کی تہ ولو دمبل کرو مگر باقین اضاء دن ورائے خاندرس مز گھ محل والن تو حقن ہمسائن ہند لارن دۄیہِ خیر ون اگر ٹٲرٕے بیہنٲیو تُہۍ پوٗرٕ محلہٕ والٮ۪ن تِہنٛدِ چانٹہِ کیٛاہ نیرِ انداز کٔرِو پانہٕ